cắt ở mày. Cái đẹp cắt. Ya aja berkuatu kau dari mana rahi? Enggak. Arau dua rau. Aja. 2,000 years later. Pindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita. Dim dah semua. Kakak. Đây. Kita tak tahu kue. Ini tahu kue. Toke tak apa cara tu? Toke tak apa cara tu? Itu lo tak tahu kue. Apa? Toko. Itu toke tak apa cara? Itu. Tato setan. Ate si Tane. Setan. Ano ni kue? Itu tu sebenarnya toko baca deh. Tapi. Baca. Ajo. Tai. Oh ni. Tak jadi mah burung bosku. Bos. Saya ki bosmu. Masuk kau. Saya ki bosmu. Enggak tahu. Ada pajak-pajak kan? Ikut panjang ke taku. Iya. Oke. Kalau sampai salam lalu di nasa ya. Dah sembuh. Dah sembuh bang. Yo. Ada mana ini? Tato. Tanya tato. Yo. Itu. Yo lo. Jadi itu loh kok. Wes Omar. Jadi motor Makku nih aku sok jago landre ki. Napa siya malolo tato kita? Malolo tato kita. Aku udah melampai semua gitu. Untuk gue. Iya emang. Gimana? Pedih lu. Woi, kamu bilang Kutami pernah ditato orang. Abang apa di kok? Ayo pedih mana? Iya mak ide auto. Wih, mau cari hati nah. Nih, lagi boleh mana cuy? Yan. Bonyo si Kimatu. Bonyo si Kimatu.